Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Sweet Jam, Boboiboy dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai mencarinya ya teman-teman ya. Kira-kira mereka bermain di mana ya teman-teman ya. Coba kita lihat teman-teman. Wow, coba kita lihat dulu ya teman-teman satu persatu. Wow, kali di kandang ini ya teman-teman. Wow, ini banyak sekali teman-teman. Banyak sekali ini mainan teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wow, ada popit teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, ini popit baju teman-teman ini. Wow, keren teman-teman. Wow, ini ada popit bebek teman-teman ini. Wow, ada Upin dan Ipin. Ini boneka oktapus teman-teman ini. Wow, ada dua mobil Tayo teman-teman. Oke, sekarang kita mulai mencari yang di atas pohon nih teman-teman ini. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Wow, ini pohon apa ya teman-teman ya. Besar sekali teman-teman. Coba kita lihat kembali. Wow, ini ada boba teman-teman ini. Boba nyangkut di pohon, di ranting pohon asem nih teman-teman ini. Oke, coba kita selamatkan si bobanya. Wow, tinggi sekali teman-teman ini si bobanya. Wow. Oke, sekarang kita taruh di sini teman-teman ya si bobanya teman-teman. Sekarang kita cari yang lainnya teman-teman ini. Wow, di kandang sepertinya kosong nih teman-teman ini. Coba kita geser kemari dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Wow, ada Ultraman teman-teman nih. Ada Ultraman. Wow, keren teman-teman ini. Ultraman warna biru teman-teman ini. Ini Ultraman apa ya teman-teman ya? Wow. Oke, sekarang coba kita cari lagi teman-teman nih. Kita cari lagi teman-teman. Kita di sini. Wow, ada Boboiboy teman-teman. Boboiboy. Wow, Boboiboy petir, Boboiboy hujan. Wow, Boboiboy api apa ya teman-teman. Oke, kita taruh di sini Boboiboynya teman-teman nih. Sekarang kita cari di kandang yang sini nih. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Wow, ada dua ondel. Ondel pocong dan ondel-ondel muka merah teman-teman. Wow, ini ondel-ondel. Wow, ondel-ondelnya mukanya serem teman-teman ya. Ini yang ondel-ondel pocong nih teman-teman ini. Wow, coba kita hitung ya teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong, ada ondel-ondel, Ultraman, boba, mobil Tayo, 3 Boboiboy, boneka oktapus, Upin dan Ipin. Wow, popit bebek, popit baju, dan popit kupu-kupu. Wow, keren teman-teman, mantul. Wow. Oke teman-teman, kita sudahi saja petualangan kita hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.